Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah swatalakeun Lain geula gitu. Allah bareng kebenar. Dudul bahna naon? Kang iya ayah. Dudul bahna naon? Ayah naon? Duduk bah. Naon? Pagi pagi awi. Khutbah, mimbar, Dor bar. mimbar. Sok lanjutkeun. Pakai Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi Udah asyhadu an la ilaha Allahumma sholli ala Muhammadin. Amin. Wadahu pada Allah. Amin. Wa ta'ala amin. Amin. Aing mah amin. Ada ieu mah mamu kudu ustaz. Ustaz nyebut anjing. Ya Ustaz galak. Nah, Ustaz nyebut anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bariyatidin. Amin. Allah bari Allah. Amin. 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 Apa lain ya amin. Habis salat, Jok. Kalau yang sholat ada khutbah, aing kita khutbah. Bah. Khutbah lain tek naon? Da salah ngaeup naon ge. Panon poe metu husuk ka di. Maka khutbah. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana salat, Ibu-ibu, bulan puasa, suci pada Allah, puasa tuh suci Ramadan, Allah suci puasa buana dengan Allah. Ari puasa teh nahan naon Pak Ustaz? Ustaz Allah. Ari puasa teh nahan naon? Maaf, Nahan maaf jeung naon? jadi Anjing. Allah puasa ayat sahur di puasa musuci pada Allah SWT. Bukannya jam sabaraha Pak Ustaz? Bukan teh Kapan jam sabaraha? tahun 20.100 rupiah. Sabarawat. Sahur Sahur, tuang subuh. Sok teraskan Pak Ustaz. jadi kau gelak nih Terus ke sahur puasa memang suci pada Allah kesuatan Allah Pak Ustaz puasa teh. adik Ngeus puasa macan. ibu-ibu ke bapak-bapak gerugah waktu baratos Jam 7. jam tilu Si Aji opo kok kasar aja ih. Sawai aja. Ustaz mah tekenging kasar. saus puasa baradi Allah Tapi tinggal Pak Ustaz mah tengah poe. karena puasa Bocor atuh puasana Pak Ustaz. jadi puasa tapi sama udut itu teh Kopi. kopi daun Batal teh. iya ayah sahur puasa musuh tidak puasa Kadang sama. cewek bulan pare pernah Allah puasa tapi puasa Bulan naon atuh puasa teh? iya sahur rego Ustaz gitu aing. banyak Ustaz galak. Oh tuh dia Aji kasar. Ustaz mah lemah lembut, Ustaz. itu ukakeun di dada hatiku ukakeun dada jorok apa jorok dada Apa susu? jorok hatiku Oh, jero hate bener jero susu nenek. jorok apa ya jorok dada jorok dada rasa apa rasa cinta Kudu dijaga bulan puasa mah. jadi kobel puasa berkumpul Nahan, berante uduk nahan nafsu.
eta mah masuk Ayeuna puasa tapi gua nafsu. puasa si goblok. Nah, si gelot goblok. Tenang nafsu. Nafsu dahar, nafsu minum. kayak gade kok kieu Itu belah gitu udah. gade puasa aya saum puasakan saum tuh Hari puasa ayakan di jodoh tuh kunaon eta? daun Puasa ayakan di jodoh. sa Puasa ayakan di jodoh. Pojok kita nyambung bebok ini. Sobek kayak ini. Nah, si gelot ngena wae cek Puasa ayakan di jodoh. Aya dihakan dong ngajodoh. aya puasa aya saum tak suci Sok udang tara, Pak Ustaz. weh Sok udang tara mun subuh. oh oke Sok sahur tara. iya bete cing ka batur cing ka sore Terus cing hiji kok bangke baru. ya Ustaz, ngarekan aing lah. Nyarikan wae ustadnya. Nyarikan wae ustadnya. amok mengadeng. Sok kan bisa sedak wae pas ngomong geus ya mah. kieu teh Amin. omong ke saum puasa Amin. suci pada kamu saum puasa Amin. aya barokah aya Amin. duit Amin. aya baca kata enak aya coba bagus seneng Amin aing mah. ya kasih tuh bawahnya Hah? buka ya Tuh, cek aing boga pekerja sia teh. Cium lah ya, cium lah. Cium lah. Nah, dek. Naon cenah dieu teh? tai bodoh Godok sih. Ceramah di. Untuk ceramah. ya teh seperti saum puasa kieu Besok. Iya. Ah, pindah posisi ya mah. ibu lagi Sia mah dapaleun artina puasa teh naon. sok Jelaskeun kumaha adeung. Allahum Jelas. Aing puasa teh naon? suci salatu wassalam ala Puasa teh naon? sore Hah? puasa Nahan. suci puasa tidak puasa Ramadan Hari puasa teh naon? Udah, sia mah. oh no yakin bos Heeh, puasa teh tapi sunat. tapi yakin Heeh. tali Oh, gimana? Ayah. Teteli sih anjing, teteli. Udah gitu. Lain Pak. sorry aran nabi dan doa Amin. Allahumma salli ala Kalau bersubuh, iya puasa soalnya. Puasa. Jelasin ka Uyan Puasa. puasa naon artina? Artinya puasa suci pas sahur. Nah, ini uyan. So. Puasa artinya naon? Jadi kita Oh, mensucikan diri kita. pasti Mensucikan diri kita. Ya, itu namanya. Jadi si kamu sahur puasa ayah atau bega aduh sahur aduh Emang ada artina puasa naon? Suci so. Hah? aduh. Jadi omong